Hello, ladies and gentlemen. We are coming to you strangely on a Thursday because Wednesday was very busy. We cannot explain to you, but the newspaper will explain to you. We've got all the news that is making headlines in and around Rustenburg, and I'm sure Maris Leroux is going to start with the front page. Ja, op die vooravond van nog 'n lang naweek was dinge maar 'n bietjie roffie by die werk en ook in die dorp. Ja. Mense was alweer bietjie vies gewees oor elektrisiteit wat nie beskikbaar was nie. Op ons voorblad wys ons 'n protesaksie wat plaasgevind het by die munisipaliteit en ook by die elektriese departement. In die tussentyd is die situasie nou al uitgesorteer, maar ons sit maar op hete kole vir die volgende power cut, soos hulle sê. Kom ons hoop ons het 'n ligte lang naweek wat voor ons lê. Well, still on the municipality, what we got this week is somebody from Paardekraal who was complaining about water flowing on the street, a leaking pipe or something like that. Now, this guy has reported it to the municipality and they gave him a reference number, and then he eventually came to us because the pipe was not fixed, and we phoned the municipality and the municipality said, the pipe is sharp, fixed. Go to page 2 of this week's edition of the Rustenburg Herald to see that water leaking. It is not sharp. It is not sharp. Goed, dan bietjie meer op die goeie nuusfront. Op bladsy 4 het ek die geleentheid gehad om so 2 weke gelede saam met Isuzu Trucks en Pulse FM bietjie in die dorp rond te ry en ons het skoolskoene gaan uitdeel by 3 plaaslike skole. Dit is alles 'n inisiatief van Isuzu Trucks onder die bestuur van Jan Bender. Dit was regtig 'n goeie geleentheid, spreading joy soos hulle sê. Gaan kyk gerus op bladsy 4 en dankie vir die inisiatief. Well, on the entertainment or spotlight on talent, we've got a beautiful lady from Tzitzing by the name of Kismet SA. A lot of people will know her because of her music, but if you don't know her, go to the Spotlight Local Talent, which is on page 25 to get more information about her. En dan vir die lang asems of die mense soos ek wat die lang asems bewonder. Carmen van Straten van Run Walk for Life het die afgelope naweek aan die Loskop marathon deelgeneem en sy het algeheel 4de geëindig. Nou hierdie marathon is 'n volle 42 km, so sjoe. Maar as mense ook na haar foto kyk, dan kan jy sien hierdie dame spandeer baie tyd op die pad en selfs in die gym. Baie geluk aan Carmen. Sy was ook dan nou 3de in haar ouderdomskategorie. Ons is baie trots op haar. Well, spotlight on gender-based violence. Tomorrow is going to be the 1st of May, May Day. There's going to be an event taking place at the Boiteko Mall to share awareness on gender-based violence. Please do not miss that one. All the details are on the last page of this week's edition of the Rustenburg Herald. And on that note, I'm going to say goodbye. Ja, ons sien julle weer volgende week. Geniet die lang naweek, die laaste een vir 'n rukkie. Onthou die Rustenburg Herald is gratis by jou naaste winkel, straathoek of waar ook al ons koerantverspreiders is. Everywhere.